nawna selli thérapie. Salamu alaikum warahmatullahi noko ka wondon kawre leydi Allah ndi wontiram ben Conakry wontiram ben Kollangi wontiram ben France bele salmina noko ka wondon men tinay on ko nawna selli thérapie woni yeso mon do hande kadi sko dum Allah mu yara sendo de yoga e tobbe ko yowti e fi ngurdam bani adama voilà. Merci Sidi mon nen Mahama, toujours nous sommes ensemble. Bonjour. Mi joji, bondi les pensées négatives, ma indésirable, ma mi joji de yidata. Yo tawe e mi joji men e mi joji letta di ending, ding hino mari bundu. Ding hino mari bundu kadi tubata. Bundu majion no tawa ay koy nganda ko mana hara hunde den no bumani ma de laba na no adda mijoji la tampine di banada si hunde laba nama ça te donne des pensées négatives quand c'est flou mijoji des pensées indésirables hino joga kadi e bundu ka tawata shikke o tawata no shikkita ananta benna mi da sikkute hari mi da wi ude rien n'est clair chez eux. Clarity is power. Allons-y. Mi joji letta di bani adama mi joji nawni naydi yimbe mi joji jaasi naydo bani adama no yalta kadi bundu ka tawata o tigi maîtriser domaine mo woni mungo mana hunde den a moƴƴa e mayre a gaynata hunde nden si tawi hiɗa e domaine ma hiɗa e alhaali ma hiɗa e golle ma hiɗa e dewgal ma kala hunde nde wonɗa e mum aranun ɗum lenkoni l'ignorance a anda ko no gollirta mi yiti chauffeur jo si chauffeur jo goɗɗo wiitike ko chauffeur ɓe addi otowal ɓe darni mi yiti noon natirta ngal oto mon do wata ngal dogude mi yiti siɗa e dewgal bondiɗo ma o andama andama ma mi yiti siɗa e alhaali mo tawata c'est des doutes ila sikkiti ma miijiti sida e hunde nde anduɗa vraiment ɗum ɗo anda kono gollirte a maîtriser domaine hino le hiɗa toon bon ɗiɗo ko ɓunduji tawata miijoji men bondiɗi miijoji men ɗin en faala kadi miijoji nawninayɗi en ɗin hino yaha ƴooga ɗon no yaha ƴooga ɗon kayida oti wono huli kayida oti wono ani kayida oti wono sonji kayida wono wullito halammo yo yaltu e mi anda kono wadi anda kono wadi islam o ikra ida fala jombude ikra jangu fi dewgal bappa wata hawrondir e faashiki hira fala jawdi jangu fi jawdi jangu fi commerce hira fala uttude entreprise jangu ressources humaines jangu fi bani adama jangu fi produit et service hira fala wadde politique jangu fi politique fiya wawu gérde affaire ji société wota ar sikka ko an jeyi yimɓe ɓen ko an jeyi leydi ndi ko an jeyi hay kammugo nagge wota ar sikka leñol koko ronda bemma jangu ɗo si Allah wi jangu kala ɓenni ko jangu diina eta sikkude ɗum kadi wona diina. Partagez le live, merci Ousmane Ba, partagez. Kadiatou Diallo,
Merci beaucoup. Donc c'est la fala yaltude. Mi da andi buye mon aujourd'hui souffre des pensées indésirables, des pensées négatives, no tampi immorde imbe. C'est-à-dire c'est vos pensées qui vous torturent. Nous n'a ko soudi. Nawnaade ɓurde hulɓinaande nden ka hoore leydi ɗo hannde ko nawnaaji ɗe yiyota. Donc on va aller oui c'est ça. Ɗum ɗo noon no wona hara wottigi no andi ma wanda, mais en réalité ça te fait souffrir inconsciemment ou consciemment tes propres pensées. No wawi wonde gagnoma kin lekki ala ñawde kima sona thérapie, sona yii tagol, sona andugol fi majji, identifiani toɗɗoɗi ko kanji ni, ko honto noon ɗi woni iwde, ko ɗum woni iwde daƴƴere majji on komi anda. Ko ɗum woni daƴƴere majji on. Kala ko yiɗa bana adama no yiya hunde miijo fuɗɗo kisan yaltinde flimji e fe hunde nde o andande. Hay ko yiyata goɗɗo hulamo sike andamo, anduɗo mo hulatamo par ce que anduɗo bana adama ko soit o wonda e makko ma sorta e ma, o yaada e makko ma ronka yaddema. Voilà, l'inconnu. Buyno sali sertugol hande yaltugol e dewle kaɓe sa'ete par ce que ɓe anda ko ɗum ɓen yaani. E pete ke ɓe waɗi ko hakkille maɓɓe ko ndu sanamuru wonduɓe sawde ɗo e pete ɓe andi ɗum, mais ko andugol bongol anda hunde no ƴakkudema inna ɗo bete no sitti ko woni ƴakkude kon ko ngata wutta, so ngati yaw gayni o wuttanayi la. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Si on ngati o wuttay. La personne qui vous a fait du mal ne peut pas être celle qui vous aidera à aller mieux. On ne m'a ngatude nde wuttande nafatam. Détrompe-toi. Wata sikko kadi ange on neɗɗo on wadda thérapie ɗum kadi no ɗayni yimɓe buy fasiqijo wonɗoma ngattude wutta inna noon no woodi ka yahata jooɗo ɗo ñaawo ma, no woodi ka yahata on waɗon thérapie onon ɗiɗo fiyo accu ngattugol. Aya, ne commettez pas cette erreur. Non, si a suɓi ke ngattegol wutte c'est ton choix, mais ta jaɓu yawgol e ngol laawol, ta jaɓu yawgol e ngol laawol par ce que ɗon a yaltoyta. Neɗɗo wonɗoma wadde bone on o wawata ɓuttinandema. Kono ɗo dans la thérapie, dans la spiritualité, neɗɗo wonɗoma wadde bone on si yiti e dans le religieux ko ɓuri hewde kon hakkille maɗen koye goɗɗo go yahata, koye modi ma, koye patron ma, koye musidɗo ma, wonɗoma lettude ɗo. Mais en réalité siɗa faala ñawdade saari ka thérapie minen komin andinayma, neɗɗo wonɗoma wadde bone on wawata ɓuttinandema fayda a yiltitoto e wonki maaki, yiltito e wonki maaki. Goɗɗo lettata goɗɗo si tawi wona ɗo lettede o jaɓaɗo. Donc haray si tawi ko ya ñawdo mo wonɗa hande on wawatama wallude, mo wonɗa hande on, neɗɗo mo wonuɗa hande on, suɓandiji ɗi jogiɗa hande ɗi, hoolareji diina yanko adna yanko ko jogiɗa hande ko, affaire leƴƴi ma, affaire politique ma, affaire jawdi, kala ko waɗuma hande ko wonɗa kon, si tawi goɗɗo ndun ɗon ɓanduma no accude goɗɗo sa e ngata wurta, on neɗɗo mo wonɗa hande ko duwaɗo waynodirede e mum. ɗon mi anda sino famade ɗum ɓenta transformation interne dans la spiritualité, c'est-à-dire neɗɗo on o jibine kesum, la renaissance, jibineɗa kesum, andi oɗa maya woni,
tu dois te débarrasser e on kiɗɗum ma ɗon few o mo suusatano wiide o suttunoɗo wiide ko dewgal o suttunoɗo wiide ko diina ko nene goto o suttunoɗo wo ko yurmede on ay o darike o jaɓi lettede sa'ede on o wawata wallude ma yalta e muɗum. Non, dès que tu changes, l'autre change. Wallahi, si a changé, o changé. Hay ko ndarata ko, wallahi billahi tallahi, kum veeru ngon ɗo, hay ko ndarata ko e nder ma wonɗa kon yiwde. Min miɗa ndara kum veeru ngon ɗo joni, mi yiya kon la puissance, si mi yari je remonte. An yiɗa ndara kum ɗo joni yiya kon veere. Oui, parce que ko image am mo jogiɗa on reflectata ɗum ɗo. Siɗa jogi mboɗo an o nawna sendi ko bonɗo, donc ko yiruɗa lan kon koko boni. Na veere o mari probléme, na ko woni ga ko mari probléme, koko woni e tournude e nder ngani ma ni ko mari probléme. Ɗiɗo no fotta e ñaariru ɓaleeru. Oɗo yiya ñaariru ndun no iwde e nokkure, no yawde e nokkure wano kanko woni iwrude e nokkure, no mo yawde e nokkure o yira no ñaariru. Oɗa fotta e ñaariru inna ko ñanne no iwde ñaamugol ma, no yawde ñaamugol goɗɗo. Ɗiɗo no hacco sondu ɓe firewji sertuɗi. O ya hacco sondu ɗum no yimude, o inna ɗum ɗo no foti. Nduɗo no haalude ndu mari haalan wano min kadi mi mari haala. Colli luttuɗin no nande ko ndun yewte ko. Wano min mi woni nanirde ko ɗi moja yewta. Oɗo ko hisuɗo e ngaali, ñawɗo formataɗo. On ɗon so nani sondu ɗum no taw inna fala. Goɗɗo ma yey woni ko dille yo gurnan ɗo e ngol. Partagez le like. Merci Ousmane Abdul Ghadir Ba, merci beaucoup mon frère, merci à tout le monde, merci Baguiné, voilà, merci. Voilà, on tourne d'un. Amadou Li, merci. Voilà, oui, les pensées indésirables. Les pensées indésirables. C'est-à-dire que mi joji tawdi di moƴƴana en buye men no wonde mum menen mbeɗen wiya ɗi nawnaje, des énergies négatives affecté dewgal mangal, cellal mangal, battinayi ɗiɗo fof battinayi eno yirta aduna on non, battinayi no wurirta non. Ko honto noon ɗi ƴogata ko ɗum yewɗen fi mum ɗo, hiɗi ƴooga mi anda mi anda, par ce que ko ɗum waɗi so yi goɗɗo no ƴakke wata felu wonɗoma ƴakkude on, par ce que wandama o andama, se mo anduma o ƴakkatama, o andama ene mo anda hoore mum no anda goɗɗo andali ko hombo taw, par ce que en fof koye yimɓe koye bani adama, on est dans le besoin, on est faible. Mais si goɗɗo anda taw ko o hombo, o sikki ko o malaika, ma ko o leñol, ma ko o tugalal,
mahi mo jeyi goɗɗum ngen ɗin galaaɗi ko hatta mo jurire ɗi feere Allah, il ne connaît pas. Donc du fait qu'il ne connaît pas, il va vivre dans les pensées négatives. Ko ɗo ɗi watta yiila yimɓe ɓe jaabotoɗa ɓuttuma on kenen ko ɗum ɓurma moƴƴande ndi gonga ma kam. C'est des gens qui souffrent. Tampere yiite won nge makko ngen ko ngen won ma feññina ta jaɓu sendoto mayi haray des pensées négatives indésirables ino ƴooga kadi e nokkude wiyete l'incertitude hunde laaɓanaɓe kamɓe kam maɓɓe rien n'est clair. Ko ɗum kayiɗa hono soodo e ɓaawo ndiyan ko ɓe wi'i ɓe maaki meɗen wi'ude to meɗen tangini to kam maɓɓe pellet ala. Ko ɗum hay ka bange diina a yiyay ko tawata qur'ana on no laɓɓini pos eɓe jooɗi habbi o al ulama wi ceernoɓe wi'i kaari c'est-à-dire rien n'est clair Jésus. Ko ɗum woni yawgol sooda yiite janama inna Allah min mi sooda woni yiite ñaawoji diina tawɗi no ɓangi peret hara no laaɓi wano riba en jeeno en dewgal en cergal en sertigal en dondi en ɗi goɗɗo landaka ko won ɗum wi e majji wona hon ɗum woni faamu makno si a yehi toon a halkoto woni hay hakkunde men ga sariyaji ɗi gouvernement ƴettata le législateur ɓe yehi ɓe windi saria moodi alana avocat jo ma juge jo tertagol ɗin sariyaji ɗon adda ɗon kono adda ɗon goɗɗum ko nangete kala ko tawata sharia on harmina ala nama argol wi'a kono no poni ɓe nangete kisam ɓe uddoye ɗum ko hakkunde men ga ko ɓangi konko laaɓi ko ngala goɗɗo landeta goɗɗo jangata goɗɗo landomo fiyake ɗum ɗon ko onno ɗum ɗon woniri est ce que no gadi no. Merci Seynatu. Tammun ɗum ka miijoji bonɗi ɗin yahata ƴooga ɗon ko nokkure tawde e maîtrise andi buy emen ɗo ekkitoto métier fuɗɗoto faamude piiwoye ɗiɗo e tati tun cowto haɓal par ce que en ala e métier on fiyen faamu waawen ñawdude probléme ji aduna hiɗen e métier on fi wonugol lampe guerto yimɓe tato nayo sappo capantato no ɓaawo ɓen falaka gollude hiɗa wi ko an woni papa sauveur mama solution maɓɓe donc métier ma wawatamo timmide donc nde wonno a maîtrise kala non domaine a yeehi leɗe porto anda comment faire l'intégration anda quelles sont les procédures ka goɗɗo yima hauti à des pensées négatives parce que tu ne maîtrises pas le domaine. Quand tu maîtrises les domaines, les pensées négatives vont disparaître. Il a dewgal tu préfères il a dewgal a suusata fewtude gonga kam bal ko welayma ɗo ya fittude ha laaɓa ko ar hibba ley ndin e hoore mum hiɗa e nder leñol hiɗa e nder musidal hiɗa e nder relation hiɗa nder golle gonka na yo fewte mum a jannanoma ila ka neydi si bone waɗi ko argol ƴetta tuuni ndin hibba e hoore mum feƴƴe kono iwatano ɗon ko duwa lootede kon ha laaɓa no duwa lootede ha laaɓa sona ɗum koko fillitoto anta qui est là Kanté Marcelo Ousainatou Diallo merci Kadiatou Diallo merci à tout le monde. Mamadou Kababa merci. Merci Ibrahima. Pigiɗi no duwama laaɓan no tawa hande ko duwama laaɓande fiya yaldudande pensée négative ka dina ka wonɗa e mum mi anda ko dina on wonɗa
be wata sikku si innama islam kala wonɗo wiide la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko dina wota won wata sikku fi goɗɗo no wiide on jarama on belke jang ko leñol gotol wonɗo détrompez-vous wata sikku fi goɗɗo no ɓantude inde parti politique koye parti goto wonɗo ɗum kadi ko pinal waway ngal ma dandude nambaraji molanaɗe wata sikku wonɗo wonɓe ma wiide ɓen fof no yiɗuma wata sikku fiiɗa wondi goɗɗo e dewgal hiɗon e dewgal fodde konko wonɗa e mum ɗon no addandema ko wiyete kon les pensées indésirables yiltito ƴewitoɗa ɗon konko sikkuɗa ɗon si tawi ko no woni parce que si laaɓanima les pensées négatifs vont partir tant que fodde hiɗa e hunde tawde hino laaɓanma a ɗuɗata heɓde ɗi miijoji nawni nayyi a ɗuɗata hawrodirde e janfotoɓe men a ɗuɗata hawrodirde e wullinayɓe men merci bana joni ka bange diina no woodi ko do'ama laaɓande so innama ka diina almuttaqina ɓe huloɓe allah wata sikku haray ko neɗɗo hino jooɗiɗa mo jogii ngurdam malaika o bonnata o liƴata o hibbata ko o wiyete muttaqin ko wiyete hulowo allah wata sikku hulowo allah ko arawo yewte ko honɗum allah wi ko honɗum nelaɗon wi wata sikku hulowo allah ko on wattiɗo ɗin coñci laaɓuɗi tawɗi tuuna wata sikku hulowo allah ko on mo fof iwtiri ɓaawo mum no teddini ɗum no woɗɗodiri ɗum no woɗɗodiri sa sikki ko ɗum ɗo woni hulugol allah a lutta e diina ma kam hula ha maya eɗa wonde kulol ha maya par ce que iɗa andi an ko wonɗa wadde ko iɗa andi laaɓi ɗi wonɗa rewde ko ngol kulol ɗon watta e ma maccuɗo homɓe maccuɓe ɓen jogiiɓe sifa ɗin position ji na non woniri na no wonɗa yirde piiji ɗin noon ɗi woniri probléme on kaka nder hoore ma woni gasa ko noon ni iɗaɗa ma ko noon faamirɗa aduna na ko hollaɗa kon ko ɓuuri heewde kon woni nder ton ko holleteɗa kon ko 5% 95% a sutaki mais sa yiltitike wonki maki a anda an e oɗa on certa siɗa faala andude allah siɗa faala andude aduna o siɗa faala andude kala ko taga e tagu ɗon yiltito e wonki maki ko taga ko hiɗon kafi piiji buy ko kala ko taga hiɗon kafi piiji buy taguɗon hiɗa yiyamo e ma e wonki maki hiɗa yiya taguɗo ma on e wonki maki e taskagol wonki maki e taskagol kadi ko tagi ko hiɗa yiya jon ɗo en faama wi'egol hulowo allah wona sartiyo ɗum ɗon tawe ma nandolla ɗum huloɓe allah laaɓuɓe moko baɓe ka diina wona sarti tawata neɗɗo on o yanata e bakkato wona sarti c'est pas une condition ko tawata na bonnowo non sa famiri ɗon laati e barti wona sarti few tawata an wona a yanowo e bakkato wona a bonnowo mana ko a laaɓɗo ko a malaika wona sarti fiya woni hulowo allah non wona sarti non siko ɗum ɗon wonno sarti on arayno wallahi arayno hulowo allah ala tawno ko sarti on non arayno hulowo allah ala ka hore leydi sarti on fiya woni hulowo allah kala tuuɓuɗo immorde e bakkatoji ɗi woni wadde o tuubi o laɓɓini haray o jeeyama e huloɓe allah e modi ɗum ɗo de mi sikki no newi ka ona laaɓuɗo de wiya
ko on tuntunuɗo o laɓɓin fi on ɗum aru ka hoore leydi ɗo gonno annduɗa si tawi Allah addima ka hoore leydi ɗo o waɗima jahili mo anda hay e hunde ko pellet jahili ko fal jowo ko feggotoɗo ko waɗo erreur ji si tawi on neɗɗo mo andano mo andi mo faljeti hoore makko mo yalti e ɗin piiji ɗi o andano moƴƴanama c'est ce qu'on appelle la conscience haray a jeyama e ɓen wiyeteɓe muttaqun am sikki ɗum ɗon la andi fof no wawi wiɓde ɗo woni ko marɗo woni ko mara towa gandal towa e gandal woni ko dambe ɓe wiyata ko wona dambe woni ko ɓali non o statut social ɗo neɗɗo fof neɗɗo si tawi mo wawi yaltude e ɗin boneji ɗi woni mum tubugol ko yaltugol e mum a wawi yaltude e mum haray a jeyama e huloɓe Allah la c'est très facile si ɗum ɗo laɓanama ka diina ko lete gaburo ko jahan eyi gaburu kadi no mari nema ko haɗi miijoɗa fi nemaji gaburu ɗin an ko haɗi am miijoɗa fi nemaji gaburu ko haɗi am miijoɗa fi nemaji ɗin akira ko haɗi miijo parce que tu as des pensées indésirables des pensées négatives qui pigent leur source dans l'inconnu l'incertitude ko parce que am miijoji maɗin ka wonɗade yogude ɗon kaka mi anda minen ɗo men janga mi anda miɗa sikki miɗen wiwde ɓeɗo kadi kori ɗum na gurda eto anda eto laaɓane eto wawa maîtrise ko to jiiɓatama kala golluɗo ko waɗata ha Allah yafanomo bakkatuji makko ɗi kala waɗɗo golla tawa ɗe golle ɗe woni wadde ɗo Allah yafantomo bakkatuji makko ɗin o kanko kadi o naati e huloɓe Allah almuttaqun hay o ko nanto inde waliyagu c'est très facile waliyagu c'est très facile wongol wali c'est-à-dire ko wongol jaatigijo Allah c'est très facile ɗum ɗo noon no serti e enen ɓe wiyeten waliw no serti waliwjo Allah e waliwjo enen mo wiyeten ko waliw Allah ko piiji ɗiɗi sertuɗi c'est-à-dire giɗo Allah ko a giɗo Allah ko salagol ma ngo yaltinay ma e ngol giggol Allah si Allah yiɗanoma mo tagatano déjà kanko o suɓi kema mo yiɗima mo waɗima bani adama déjà kanko giggol makko ngol o hollima lutti sa jaɓa e retour la réciprocité ko jaɓuɗo réciprocité e doguɗo haɓan ko fof non ko kanko atti holludema giggo e ko sa jaɓi a recevi giggol ngol a nattingol e makko awa e si a sali ka a natti e goɗɗum ngoo a natti ɗum e bane adama a natti ɗum e jawdi a natti ɗum e gabru a natti ɗum e hoolareji fenade yanko bam ko honno noon nattirta waliyaku ɓay kanko mo yiɗima ko honno yiɗirta Allah nam ko honno yiɗirta Allah ko honno yiɗirta Allah par ce que sa daari ɗo joni sa jaɓi tawhide ala sirkande Allah ko hoorema waɗanna way jangugol tawi tawa shirkanta Allah ko hoore ko amar nafoore si kama ko batini sana mum bile huttali makko on bo jeyi dogugol e carrefourji subaka fusa boofo doga ɓawo yimɓe ɓe hulata Allah pombe si otoma jamfotomma accugol geddi ko hombo waɗanna do Allah si a juuli ko hombo waɗanna na Allah waɗanna si a juuli wallahi ko hoorema si a hoori ko hoorema waɗanna si a hoori ko hoorema waɗanɗa korka kan koka lekki korka kan kadi woɗɗintinde yiite nde sa waɗi zicre jantagol inde Allah ko mbo waɗanɗa ko hoorema waɗanɗa yo no zicre ma on towri wo ko noon ɓattotoɗa nelaɗo
kono berde ma nde deeji sa haji ko mo waɗanɗa ko hoore ma waɗanɗa ɗi piiji ɗo fa Allah ala to putere ta sikko heɓe waliyako e ɗum ɗo noon heɓata waliyako e ɗum ɗo sa jangi qur'ana hunjiki hunɗo heɓata waliyako e bani adama nde ko ɗo ƴettata waliyako jonna bani adama soit zikri makko on no ɗuuɗi jantagol makko inde Allah pottitagol makko adna on no ɗuuɗi julde makko no ɗuuɗi kam enen ko ɗo jonnete goɗɗo waliyako déjà ko a waɗi kala ko Allah tagi ko waɗi ko si hunde nde jaɓi waliyako ngu so jaɓaani joni noon ko honno jaɓirta waliyako ngu je vais vous expliquer ça clair fiya jaɓu waliyako ngu hakkude men Allah giɗo hakkude men Allah ko ya andu ko honɗum waɗata tawa ɗum ɗon vraiment c'est pas pour toi mais c'est pour lui wallahi wallahi billahi tallahi sa yi goɗɗo no weela an hiɗa haare a ñamminimo Allah ñamata mais no wawi wasina sa ñamminimo kanko siɗa jogi paɗe ɗiɗi a yi goɗɗo o wattaki paɗa a ƴetti ɗen ɗiɗi ɗe jogiɗa ɗon a ɗuyti gotal a jonnimo Allah taw jina e paɗe mais no wasino kanko wattuɗa ngal a yi tooñe ma a yi tooñaɗo a daranike mo ɗen tooñe iwi e hoore makko ala tooñowo Allah mais no wawi wasina ko tooñe ittuɗa e hoore Allah Dieu est avec les faibles, les pauvres, les faibles, les affamés. Andi non du wosi a welama. Ɗum landaki ko diina honto o tigi jeya. Ko alyahuda ka nasara. Ko dima kana non. Mo fottata e mun ɗum ɗon on mi suku ko Allah tagi mo. Oui, ko Allah tagi mo. Ko Allah tagi mo c'est un être humain la rend le service. Sa foto Allah inna yi ɗum ɗo ça c'est pour moi andar gon waɗi si Allah inni en ko enen ɓuri moƴƴude mofte ɗe hon waɗi si Allah inni ko enen ɓuri moƴƴude mofte ɗe ko fi koye julɓe ko fi koye ngol leñol no ko fi ɗen juulan no bil ma'ruf waɗugol ko moƴƴi moƴƴagol moƴƴora konngol ma moƴƴara golle sakko ko boni sakkoro ɗum ɗon golle ma kon ko ɗum c'est tout o waɗana ɗum kadi homɓe linnasi a nani ɗon leñol a nani diina anani ɗon fedde antum khayru ummatun ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar condition wonno ɗon si on wonen ɓurɓe moƴƴude e mofte ɗen on wonanay homɓe les êtres humains ko en falaka wonde non en falaka wonde neɗɗo des humains ino le ko Allah wi ko a wonanayi les êtres humains yimɓe ɓe en falaka wonde ay neɗɗo koy a wawata yiidude leñol mangol nafangol sa wonali neɗɗo taw sa wonali neɗɗo a jaɓari wongol neɗɗo ko a fek sa naati ka nder leñol ma a wata ngol nafude bal a lorraygol a wata yiidude diina ma ka nafa ka wonali neɗɗo ko étape mo diwetake a wata natude ka dewgal ma nafa wondiɗo ma on ka dewgal a jaɓali taw wongol bani adama ko beppala yahata ko fek merci Mamadou Kambisou kon waɗi si société ji men ni no tampi kon waɗi si mbadulaji men no tampi
sa yehi ka laamateri laamu ngon tigiri no tampi sa ari ka laamaɓe hiɓe tampi sa yehi ka diina jokketeɓe e jokkuɓe fof no tampi sa ari ka leñol no tampi ko no waddi ɗum personne ne veut être un être humain goto wala ka wonde bani adama parce que ɗon golle ne ɗon bani adama ya un travail à faire ɗon kaka gollete naka yelete naka miijete naka wiyete mi anda naka wiyete ko Allah muye koko ɗon kaka gollete nde wonno yiɗa gollugol wona fou on va pas généraliser donc ka diina Allah wi won bani adama ko a toño tubu ruttuɗa ɓenninno almuttaquna hulowo Allah ko malaika ko fon pottito aduna beppane wona sarti fiya won hulowo Allah ko nanditi en tawa nga yanata e bakkatuji ko a malaikaru laaɓundu siko ɗum hanno goto hay nelaɓe ɓen daɗatanga par ce que woy goto e men garaka hoore leɗɗo hoore makko nde goɗɗum no ton c'est vide si Allah le tagima o waɗi hoore ma nde vide ɗo yo goɗɗum wonde ton anda ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo no boni mais écoutez arrêtez mon frère yaltu en culpabilité joni noon woɗɗitagol meɗen sifa ɗi miijoji ɗo woɗɗitagol meɗen kala ko sabodirɗen e muɗum tawata tampina en ko ɗum woni c'est libéré merci mastade guine malal fafaya ko ɗum woni dimankaɓa dimo ko nde neɗɗo o jooɗoto o miijito moodi ko komi sabodiri e mum ɗo ko komi humodiri e mum ɗo alalan addande sona ko tampintalan aduna e akira o jaɓa waynodirgol e mum no woodi piiji ɗi tawdirta donc yaafagol ɗin ɗon piiji pottitagol ɗin ɗon piiji ko udditangol piiji nafayɗima aduna e akira kara ce qu'on appelle se libérer ko ɗum kadi ɓe wiyata grandir ɓeydagol ɗum ɗo kadi ko ɓeydoto ko bani adama nde mi innima ko ɓeydoto ko bani adama malaika ɓeydotako ala no ɓeydoro c'est un robot e wowi sa wonali bani adama ko on ɗon ɓeydoto par ce que ko on ɗon yangoto ko on ɗon tampata ko on ɗon gollata ko on ɗon tawitata yiite ko on ɗon yiyata est ce que ko bani adama ɓeydotogo sa yi fayda e ngala ɓeydade woyɓe ɓe on nduuɗa mo kala no yehi ɗaɓɓi clan ma étiquette no kooli hoore mum no yaha ɗon merci alpha binne no kaka ko ɗon ɓeydotoɗa hondo pour se séparer de tous ces liens qui te font du mal pardon ko ɗon kadi wawata fuɗɗade gurdan kessan la renaissance namna selle thérapie ko ɗon wawata fuɗɗade kesum wallahi kala mo jaɓata fuɗɗagol kesum wota lando yo accitino lawol bani adama ma ino neeɓi ayi fureno ɓeydo aray ka gurana si annaba ɓen faalama naninde yimɓe maɓɓe ɓen Allah inna moodi a wawata naninde ɓe on ɓe ka gabruji sadi wonɗo ka gabru ala ka ɓeydo so on naɓi fure mo on ka gabru santan mo ɗon o artay o ɓeydota o yiway ko fure ko tumman annabajon haɓɓiti babiraɓe makko ɓen nanayi neniraɓe makko ɓen nanayi
la materi makko ndi nanayi immo makko ben faama e diina Allah en hey kori a fewnata on mo yiduda kori dum ala ka programme giggol nafigi emi timina fala no adna fo yo woni jurde Allah wada en mais c'est pas dans son plan simla fala no fo yo few mi wada en mais c'est pas dans mi fala ka giggol nafigi modi noppi guduje no udditi ka yaasi ko antum faala jentade an ngaron ko yide be a wawata naninde be on be ka gaburuje e galete fure wi no wali derto do oublie ça occupe-toi des vivants ida wuri occupe e ngurdam terto dette gabur ne mjuka yalto ida wuri koko wujja e ma ngurdam ma danno occupe-toi de ton vivant reste quoi ko hunde da terto geru no hande mojira koko wujja e ma hande tumbe janna e ma may angata ko don wawata hebude des relations propres et saines une vie propre et saine sabu wadugol ɗum pottitagol konko humodirɗa e muɗum tawata no addande ma tampere c'est ko ɗum wiyete dimo ko non maccuɗo ko humiɗo ko tampintan macca ngaku no wawa wonde ka hakkil wallahi macca ngaku no wona ka hakkil haray da yiya hoore ma ko a dimo wama ala ma tewci hara ko maccuɗo 100% goɗɗo no wona maccuɗo jawdi mundi goɗɗo no wona maccuɗo sonnaje mum goɗɗo no wona maccuɗo ɓiɓɓe mumɓe goɗɗo no wona maccuɗo hayno o miijorta diina kanno par ce que himo humi e ko addanaymo e ko addantamo ko wiyete tampere tu ne peux pas te libérer siɗa wondi e hunde tampinayɗam merci Diallo Daoud qui est là encore partagez mettez le cœur mais en détenant page na on a c'est Léon page de réveil on est contre personne ici on est contre personne si on dari on tawi ko nawna selli won yewde ko ngide wawi sendodade c'est carré ko fréquence ji men dim battundi si on dari on tawi ko nawna selli won yewde ko yaada e ko won don faamude ko modi ko dani kon pinal ko woni pinal c'est de partir dum kadi ko pinal accepter hein ou ne pas accepter dum kadi ko pinal comme landima. Nous sommes plus de 7 milliards sur terre. Et vous et on a ta god. C'est ajouté quand nene god. Mingna nene god de. Minena vejinino. Minna nene god de. Voilà. May. Merci Alchen Diakité. Et oui, la personne qui te fait du mal ne peut pas être celle qui va te guérir, celle qui va t'aider, celle qui va te soigner. Neɗɗo wonɗo ma hewtinde muusidi hara non ndi muusidi ko muusidi tooñe lekki makin iwata e jungo donc faljere moolanade sikkugol wuri day e mabbe e no gasa e beteke sanze mako erreur moolanado sikkugol wadda e makko thérapie donc faljere goto yaltata e ngayka si wona tuma kanko tigri ko subi yaltugo si tawi an a faami koye nder ngayka woni ɗon yaltu bandiraɗo si mo yiɗuma o yaltaki naturellement si tawi a faami koye nder ngayka woni ɗo yaltu mon frère si tawi mo yiɗuma o yaltay o tawe ka yaasi nder ngayka wurota ko faljere moolanade sikkugol wonnoma ŋatude o ɓay mo wuttude kene oyi o accete ŋatugol no yurmi. Merci Diallo Mamadou Alpha. Merci Diarra. Donc, ko doy ngol.
Voilà les causes de tous ces pensées négatifs. Mi juji nawni nay. Ne commettez pas cette erreur. Ko be men nyamdoda, ko be men wurida, ko be men maïda. C'est qu'on appelle l'attachement. Hulbini. No hulbinani ma no hulbinani cellal mangal moƴƴana ɓiɓɓe ma ɓe e zurriya ma. Tu as des blessures émotionnelles à transférer et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Wurdugol de neɗɗo wonɗo ma lettude. C'est très dangereux. Ma soeur, mon frère. Mo fusitima o wata arde o koola ɗum fou o joɗɗina kon kala ka duwa walade. Si tawi ko an woni wadde ɗum hoore ma a iway e neɗɗo mo wonɗa on ɓoroɗa ngin guri wa boddi yalta o woppi ɗum kon ko sama kala itto may ɗum ala. Tu dois décider et changer ta vie. Naam. Ida wuli wongol an tun c'est vrai. Neɗɗo fof so jaɓali wongol bana adama are mo wuli wongol kanko tun. Nde kulloy ko jaɓuno wongol kulloy, colli ɗi jaɓi wongol colli, malaika jaɓi wongol malaika, jinna jaɓi wongol jinna. A fottata ɗo e kullu no wulla ɗo ko waɗi stress. Oui, ko an tun ari ɗo ko an tun iwata ɗo. Tu es seul sur terre. En réalité tu es seul. Wata sikko ko tarima heɗa wonde tu es seul sur terre. Ala kadi giɗo sona Allah. Ko circonstance ko alhaali woni on yiidi ndinde. Ba jele wondunoɗa e mum sertuɗa ko jele fottuɗa sertuɗa e fotde mande a serti mais mon Dieu finu ka wonna ɗo ko an tun woni ka hoore ndi leydi. Gasi siɗa huuli wongol an tun sey ka sali ka wongol neɗɗo. A sali ke wonde neɗɗo parce que ka saliɗa wonde ka huluɗa ɗon wonde an tun a wonday joni e ko moƴƴanama. A wonday joni e ko moƴƴanama parce que ko sa jaɓi wonde an tun wona bana anaba anda ko a catégorie honno ko a numéro honno ko a façon honno ko sifa ɗum non ara pooɗa non sifa ɗum sonko ala. Alkhabisuna walkhabisat almu'minuna walmu'minat. Ene jonnon sa anda ko a catégorie honno a ari ɓe diwinima c'est qu'on appelle l'idéal ɓe diwinima ponco a wiwi e nder fedde pi waɗima ɗon doloki étiquette wi molanangue mais tu es en danger. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Jonnon sa susata wonde an tun a sikka e gurdam maɗan wawata yawde ɓawoɗo. Alors là a naati e dépendance émotionnelle ka wonɗa dépendant o ka tawata a wawata no wa drogue andi nde goɗɗo tawata hande kadi o wawata wonde ɓawo drogue on ko ɗum wiyete dépendant. Haray ko drogue on jeymo na kanko jeyi drogue de. Awa ɗum kadi no woodi hakkunde bani adama e bani adama. No woodi hakkunde bani adama e bani adama. La dépendance affective, émotionnelle. Bappa on mo humiɗa e mum ɗon ɓayi Allah wiino humo e makko jogo ɓoggol makko a woobi a yi a jogike ɓokkum daɓɓum woy ɗum juuta e ko juut bani adama no yurmi on no a wayreno bimbi ko ɗum ɗo kiikide wonta ɓe hanko ɗum jokkuɗa wonu hoorema accepte hoorema forme gurdam maɗa darno gurdam maɗa yurmi gurdam maɗa danko hoore ma ko ɗum woni wongol hoore mum. Jonnon sa waɗna liiɗo hoore ma a yetti fof a transféri nokkugo a wata wonde ɓawo hunde ndewi yangade suudu tewiɓe woneno ko ɗum en ta relation dysfonctionnelle relation ji jiiɓiɗi anduno relation si jiiɓi ke sino jiiɓi
be jiibuɗo relation o ma jaɓuɗo relation huwodiral ngal jiiɓe si tawi ko yo fiino be o yara mais probléme on kadi e jaɓata yaru si a jiiɓi hunde yaru anda ko honno jiiɓiroyta kadi way joni si a jiiɓi nete a waɗi ndiyam addi neteji ɗen a waɗi sukkar joni noon si a yari ɗum ɗon anda no kokom jiiɓi ɗo no moƴƴi ma moƴƴa joni si a artoyi jiiɓugol a change jiiɓira no moƴƴiri hawrina sukkar ma sa yiɗa sukkar itta ɗum ɗon nete on anda ko quantité ndiyan jelu sa ko simini quantité ndiyan jelu waɗɗa anda tuɓɓa mais sa jaɓal non jiiɓude ɓe jiiɓay ha ɓe gayna ɓe doga ɓe takkoɓe daroɗa ɓenna yo yimɓe ɓen aru yarida e maɓɓe bal woɓɓe wurna inna woɓɓe go aru yara sa wi an a tawetake e yarugol wona jilla wona nene gawta wona enna wona kawtan ko wiyata yimɓe no yaha e ñawoje ɓe yiɗa yawgol mais si ɓe yahani ɓe fenete ta yaw accu mo yara si o yari sa ko ɗum woni bani adama les expériences nous transforme en falaka anda ko ɗon o tiiɗata ka yarugol ko o jiiɓi ko ɓenna noon na yo yaru ko fo yo aru ko o jiiɓi kon fo yara accu o yaha ka kaso wota arɗo yewtere musidal accu dewgal makko ngal lanco e peut-être ça va lui o heɓa yakkil merci Thierno Diallo si tawi goɗɗo wawali yarde ko jiiɓi kon o wawa immade o gollana fi ko faala ko yo moƴƴi wota sikku a wala to jemma fina bimbi tawa tuttufaɓe ta sikku goɗɗo jotto noggo tappa jikkurowo ma winda goɗɗum ma mocca goɗɗum ta sikku ɗiɗo e tato musidal no wawi joɗade yewta ɗon tun yiye hotte tout fo wona no kan no yurmi ɗe o façon pensée ɗum ɗo addanta goɗɗo les pensées désagréables no addana goɗɗo e nawnare suudu darnali suudu sondu nangali sondu e mi sikki de si a faalama bugade ma hoynugol mi sikki de ɗon yela e miijo ala ton ka parce que ça te chauffe. Donc tu fais quoi? Tu fais les négociations et le travail. Mais tout est comme ça. Si a falama nyamude mi sikkide a soɗoto ɓanna c'est le travail yaha soɗoɗa ɓanna ñamete o ma yaha ka makiti ara defa mi sikkide ça c'est le travail ça sa falama yawde hurugo mi sikkida wiyta hurugo a immoto déplace ɗa yaha ça c'est le travail miɗa jiɓi ko honno famirɗat na luttuɗo si ɓandu ma ndum feɗɗi mi sikkide andata fi goɗɗo ɓandu ma ndum feɗɗi andata fi goɗɗo qui va m'aider kombo wallitotolan hombo sortotalan ɗo non andite kisan Allah no tagi kolli e ma waɗi peɗale ay peɗale ɗi ko golle majji on ayi peɗale ɗin ka ayi peɗale ɗin ka voilà goɗɗo ko ni yirta Allah ɓandu ma no feɗɗa tun naɓa peɗal ɗin ŋaña ko feɗɗi kon iwa la confiance en soi après inna mais ça c'est une intelligence ko hakkille moɗanaɗe woni ko moƴƴini du ɓandu a yiidi Allah a waɗi rencontre spirituelle avec ton créateur goɗɗo ŋate yaha e wulda ŋatila wonɗo mo wonna wiide o ŋatila on e wutti hunduko ma e cakka ñiijeno ka hunduko ma joni wutti hunduko mo e cakka ñiijeno to mais ron ka famude ara yaha kadi tournara ŋatila wosi jangotako no ɓaaro mais hay hunde mum ay ko sauveur wonda ɗaɓɓuɗo ay noon sauveur ala ka hawre leydi ɗo
kono won be hewtinde on no wulla dun no wulli to dun no wulla dun no wulli parce qu'il pense qu'il y a un sauveur quelque part kala ka yida victime c'est que mo tan il y a un sauveur quelque part et là tu te trompes sikinde bandu ma no fedduno a habbaki bugagol a habbaki yaadu urgoɓɓe ɗum ɗo ko piigoy wawa ko jannude banada joni non tout ce que nous fuyons est condamné à se répéter kala ko wonɗen e dogude kala ko wonɗen e dogude ɗum koko fillitoto e gurdam men na ni ɗen ayya ko ɗum woni dogugol mo saliki fewtude e goonga kam mo saliki fewtude e ko gollante kon golla ko gollante kon ko ɗon wadde mo dogay woni donc fayda buye meɗen fayda koye ndineji ne yira goɗɗum waddi ben maɓɓe e yumma maɓɓe aroɓe ñaworden si ari e ko debbo e gorko ko subhanallah debbo heɓata gonga e hoore mawdi makko ɓe dogi gonga kam debbo heɓata gonga e hoore heyi wona kan haala addi men ɗo tubanmo minen min darta ko hey minen min wonta ka dewgal bonata ɓe aroya noon ka sorrugol ɗon on waray ka si gorko on wari debbo on waray ka debbo on wari goɗɗon on waray wigol Allah yiɗa nelaɗo yiɗa natiri ni soriri ni voilà tout ce que nous fuyons est condamné à se répéter laamateri sanza din ɗon laamateri hindi andi ko ɗum jibuno laamateri aranirne anna ko nene gata ka baba gata tourner la page fin baɗa kadi bum leƴƴi ɗiɗi ukkondira no anda ko hombotoñi e ko nene gata ko musidal c'est la famille bum aroya kadi seeɗa waɗa bum waɗa tout ce que nous fuyons est condamné à se répéter hay ka gurdam ma na yiɗa dogude jikkuji ma ɗi iɗa andi ko a fenowo iɗa andi ko a escroc iɗa andi ko a bande iɗa andi ko a janfotoɗo iɗa andi ko a faasiɗi iɗa andi ko a naafiɗi kono hiɗa takkade ɗon ɗa wiya ɗon ko a malaika tu vas jamais changer a artay ka bane anna ko bane adama way simda wadde ɗiɗo piiji parce que je suis faible mi anda peut-être j'ai des intérêts avec ça tu commences à changer de jour au jour ay Allah abi e ke ñande o ñande hiɗa wuppude ñande gata jonci wuppeteɗi Allah kono ko tuuni o ya bilaɗa ñande go tawa ala ko wattoɗa ko konko tuun ɗon yettata wattoɗa ɓa yaltirta ni ko ɗum woni yarugol ko jiibi kono noon si hewti ɗon ɓene woɓɓe ko wattane ɓen ɗon watte onon ɗon mo inni wattotako wala tettungal o moƴƴa o yiɗa musidal makko o jokka en ɗan ko beppale ko ɗum wiyete faasiɗi e ɗaɓtude naafigi ko kamɓe tawa ɓiɗɗo e ɓen mum no haɓi anda ko mbotoñi enna ɓiɗɗon tuban baba na dina wonɗa ɗo na e aada wonɗa ɗo tu dois les écouter d'abord sa gayni jentade ɓe haala gonga kam sa gayni haalde gonga kam adda noon ko wiyete ko moƴƴintinko réconciliation la réconciliation vient après la justice après la vérité kono bappa enen kaka réconciliation tawa tuban baba ma baba goɗɗo ne'i ɓiɗɗo ittanali mo dépense dankaki mo jannali mo ekkitali mo métier si on bootimo ko onno wonto ko bande fotti si o bootimo ko onno wonto an jukkude baba ma moodi c'est un travail ko golle koko gorko jiibi ko résultat mum woni koko waɗi ɓiɗɗo makko on mo ruddara ɗo inna tuuba après nane a ɓiɗɗon wari ɓengon wari ɓiɗɗon ɓe ara ɗon kadi Allah yiɗa neraɗa yiɗa naafiɓi tawa goɗɗo yumma mum no haɓi ma goɗɗo isra mum no tuubamo tuuba ko rewmo on ma wiɗo rewmo ko Allah ma rewmo
après quelques minutes waɗa yakadi boum nafi sa yaltade ɗan gurdanti wa souffrir. Voilà waɗa ko lannode yewtere men yalte e dogugol ko fewti e makko. Si ko hunde no fewti e ma andu ko geɓal ma ngal non dogotako a wata dogude geɓal ma ngal. sa dogi geɓal ma ngal a perda e teddugal ma ngal. si a dogi geɓal ma ngal a perda e dimankaku ma. si a dogi geɓal ma ngal a finotako a waylotako a chanzata parce que le temps passe et les conflits vont continuer à se répéter. A yiwata e hersa les humiliations, a yiwata e sikkitagol ludduddo, a yaltata e muuseni, a yaltata e barminede. E kono noon mi anda si tawi ɗum wooɗa woɓɓe mengo e beni woɓɓe sont accros maintenant à la douleur, à la souffrance, à l'humiliation. Dadi ɗum wonaniɓe joni o drogue ɓe heɓa ko jaasinaɓe, ko piyaɓe, ko saaɓe, ko lorraɓe si hakkille maɓɓe ne jooɗo. Aljanna kadi no kadna ka kori. Le changement o ko wiyete changement waylugol ɗum ko darnete ɗum no suudu excusez-moi no suudu darnirte ko be adda biriki adda ciment mesura. Le changement ça se construit koko darnete wona haala no ko rewi e hoore ma ko rewtay e hoore ma ha ñande wiwɗa moodi yomi immo mi darano min tigiri na goɗɗo gote na are gade ko nene goto ɓattega townireɗa ko beppale ko an tun woni ka hoore leydi ɗo ko an tun woni ka hoore leydi ɗo o wonnoma wiide ko nene ko duwano gollude konko an gollata ko o duwano kanko gollude konko an gollata ko ɗum bonni société africaine mo kala sino gollude ko duwa golde kon tampereɗa. Ndar otowal hingal mari pression ji ɗin ka iwata to. sa yi joni moteur ma otowal dole maggal go no iwa ka sege mañi pression go ko ton iwata ka sege mañi pression go ko iwata ka pompe pression go ko iwata singal mari turbo ka turbo maggal ɗiɗo tati kala si gotum ala gollude ɗi aɗiɗi rondoto dongal ngal. si ɗiɗi ala gollude gotum ko rondoto dongal ngal kono ɗum fokkiti ko ɗum wiyete lampe guerto ma yaytinna. Donc sa ndaari société ji africain laamateri ji africain ko ɓure hewde kon ko batula woni gollude, ko batula woni rondade fop. ko wiyete laamateri ma ko wiyete hikkinaɓe yeeso pièce ɗo hiku maayi hunde siɗa e nder leydi. si a soodi bomborre hiɗa nadande laamu ngun jawdi, sa soodi carburant hiɗa nadande ɓe jawdi, sa soodi saku maaro hiɗa nadande ɓe jawdi. ɗuɓenta les taxes indirectes, sa soodi kun dolo kun konto ko rewi kaka douane ko rewi. an sooduɗo ngun ko an yoɓi njulajo on, yoɓi moƴƴinɗo on, yoɓi douanejo on, yoɓi transportejo on, ko an yoɓiɓe ɓe fop. hiɓe dowama jonnutude ɗum ɗon hara a hula pour tes droits individuels s'exprimer haalugol. hara a hula joɗagol miijito, hara a hula sa naati e labtani, hara a hula sa fotti e wattiɗo teni, hara a hula siɗa doginde oto ma e hoore laaɓi. babba ko honde tuma waweten faamude wona batula on tun duwa gollude. ɗum kadi ko ɗoyngol sikkugol ko kañum tun duwa gollude. si ɗiya kotiji gollali moteur ma on maaye joni ko ɗum woni koye pay koye ko jarendi, ko ɗum woni ndu dogoɗu, ko ɗum woni ɗi ñabbili. par ce que doole leydi kono doole kono ko wonɓe ɓe mbaw e wonɓe ɓe yeeso tawmo kala no gollude. mais tawi koye woɓɓe ronda woɓɓe ko nene goto kan min e goto na men nene goto an e nene ma min e nene ko leñol goto ko beppale.
ko peppal leñal ko dina wota ko peppal ko hatta ko gonɗo hewde ko sendo min miɗa ka lawol miɗa seppude an ila feƴƴude katwal ma mbuuɗi amen koye leñol gotal min miɗa haalde fi diina miɗa haalde ko windi kon ka diina miɗa haalde ko Allah jewti ko haɗay ko kawariji ko terroriste pour tes intérêts personnels par ce que ɗa andi ko wona yewtede ɗon kon wonɓe wawmaɓe si nani ɗum oto wammangal ngal kalbutaka koye diina wota wonde an e goto na o diina wota wonɗo ko minnima ko an tun woni ka hoore leydi ɗo ɗa jaɓi ɗum ko an pet woni ka hoore leydi ɗo ko Allah pet woni giɗo meɗe so a jaɓar ɗum a jaɓoyay tawa laawike a jaɓoyay tawa laawike. Merci beaucoup, merci Amadou Garaba mon ami personnel. ene salmina kala wonɓe sponsor de page amen on nokku ka wonɓe nder aduna on tant Soko Mamadou Chiré depuis l'Angola, monsieur Thierno Diallo depuis les États-Unis, monsieur Saliou depuis la France, madame Diallo Hachatou depuis la Belgique, madame Fatou Baldé nokku ka wonɗo nder aduna on Abdourahmane monsieur Barry depuis la Hollande, le grand peintre. Wotrambe Libéria à 17th Street, wotrambe Sierra Leone, Pigetta, Mami Yoko Street, number 4. Pardon, Sabu Street, number 4. Wotrambe Victoria Park, wotrambe Abou Bogar, Abidjan, Adjamé Bremakote, mais les salmina ko kala wonɓe darde o page, kala wonɓe commentude ko moƴƴi ɗo, kala wonɓe commentude ko moƴƴa fof no moƴƴani nawna Chilli. Vous contribuez tous au développement de cette page, la page de l'éveil. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.